تحفيظ. اسم بين الأسماء مرموق إعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق. اسم بين الأسماء مرموق إعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخوة المشاهدين في كل مكان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hare ko dadi ko musidɓe julɓe en yetti Allahu azza wa jalla en juuli e dow annabajo makka Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. musidɓe julɓe, mi hiwrorike on hiwrango ngo andantedama ko julɓe ɓen woni ko heerori ɗum ɗon ko aduna wo kala karawo woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon nokku kala ko tolorɗon. hare musidɓe julɓe, hiɗen tori inde Allahu tabaraka wa ta'ala wallitoto on togi kala konngol ngol andantedama lan wolde ɗo yeeso moɗon yo taw ko sabu makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o danda en kala ko wi'ete nani e yi'i Allahu tabaraka wa ta'ala pottintingen e ɗum ɗon. ɓawo ɗon hiɗen tori musidɓe julɓe, onon ɓe wonɓe e darude e kala no keeli inde Allahu azza wa jalla ƴettata on tawna on eɓe o inni ɓen heɗitoto ɓe yewtere ɓe ƴette ko ɓuri moƴƴude e yewtere nden ɓe gollitira, woni alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. hare miɗo tori Allahu azza wa jalla nde o wattata on e ɓen ɗon. hareno musidɓe, yewtere meɗen nden hande hino yiilade e ko wiyete kon riya. sen wi'i ko wiyete riya ɗum koye haala araba woni arriya'u. si tawi ko firtugol ɗum e pulal hare ko ɗum woni yiingo, woni yi'inagol ma naninagol. ko woni yi'inagol ko gollugol gollal fiyo yimɓe ɓe yiiru ɗum e makko. ko woni naninagol ko waɗugol gollal ma wowla goɗɗum fiyo yimɓe ɓe nantoye ɗum ɗon e makko, hara koye ɓe mantumo wowla mo piiji ɗandantedama ala e makko. koyo Allahu tabaraka wa ta'ala dandu en ɗum ɗon musidɓe. idan noon no wonde nge yewtirde noon en atore taw andingol ko honɗum woni riya. ɓawo nde andantedam Allahu azza wa jalla newnani en andini ko honɗum woni yiingo. ɓawo ɗon kañum kadi yewten danger ji ɗe andantedama woni kuleji ɗe andantedama hino wondi e muɗum ko wiyete yiingo. wondo e yi'inorade on ene ko honɗum e honɗum woni ko habbi yewten ɗum ɗon. ɓawo ɗon kañum kadi si tawi Allah wonno fonti balɗe ɗen mo newnani en waktu on no heddi, en waway jonnirde feereji ko on togi wawata jogitade hara waway pottitade e ko wiyeteɗo yiingo. hare ko ɗeɗo toɓɓe woni ko jogitiɗen ɗo hande e o nokku meɗen waɗaɗo barki jama tv. émission moɗon andaɗon hande kadi woni gandal e faamu. hare musidɓe julɓe, ko ɗum woni yewtere meɗen nden. idan noon en wi toɓɓe ɗarnere nden ko yen ato andingol ko honɗum woni yiingo musidɓe julɓe. se ndaari karma koɓɓen ɓe maki wo mafhumu riya woni ko fameten kon e riya. ɓe maki arriya'u idharul ibadati bi qasdi ru'yati nnasi laha fayahmaduna sahibaha wa yathuna alayhi. wondanedema ko woni yingo woni ko nde jomirawo gollal ngal feññinanta
woɓɓego gollal ngol woni e waddengal hara kanko ko faandi koyo yimɓe ɓen mantumo wowla mo immorde e piijigo kayjo no wakkili o jangay o julnay embo no feewi embo okkay tawa ko ɗum o woni e warde ngal ɗon gollal. Wona noon kañum kadi hiɓe mantamo. Hikki ɗon karmakoɓe go andinen ko ndu woni yiingo. ɓeɗo ɓe maki arriyawu an ya'mala almar'u amalan salihan wala yuridu bihi wajha Allah wala yuridu bihi husul al-ajri wath-thawabi wa innama liyarahu an-nas fayadhunnuna bihi al-khayr was-salah fayaksibu wuddahum wa ihtiramahum wa ijabahum. ɓeɗo ɓe maki wo ko woni yiingo ko nde jiyaɗon gollata gollal labangal hara ngal gollal makko labangal ngal o woni e wadde ɗon o ala ɗum waɗirde sabi Allahu tabaraka wa ta'ala. Ngal gollal ngol woni e wadde ɗon o waɗirali ɗum si wona o waɗirali gollal ngal fiyo heɓu joddi ko Allahu tabaraka wa ta'ala, bal ko woni e waɗirde ngal ɗon gollal makko ko fiyo yimɓe ɓen yi'umo ɓeɗo yimɓe sikka awa kaarijo dey ko neɗɗo moƴƴoni, awa kaarijo dey o wowli gonga o waɗi gollal labangal. ɓawo ɗon o jatta hakkille ɓeeɗa ɓen ɓe yiɗamo ɓe mantamo ɓe teddinamo ɓe hawo fi makko. ɓeɗo hare ɓe maki ko ɗum woni yiingo. kiren yi'ali nyande go oya ceernojo wawunoɗo wajade musidɓe o jowɗi e tumbere yimɓe karamakojo no wajo yimɓe no wulla himo rentina rente yiite rente ni on waɗi ɗum ɗo naate yiite o naate janna so on waɗi ɗum ɗo doftiki Allahu jama on fo wulli ɓerde ɗen hoyi jama on fo inni modi accen waɗugol bakat modi ruttiteɗen ko Allahu tabaraka wa ta'ala karamako en on weltanamo dey ɓe mottidiri jawle ɗuɗuɗe inni ustade en on weltanama e hino ɗo jawdi naɓe wallitore ɗum no ɓirno acceɗo binni onon kadi ko minen anniyani on ƴette nabon karamako en inni awa ellala kono noon ko noon okkiminami landi on ɓinni eyi meɗen andi ustade en ko minen jonni on ustade en hooti. Tawi e nder yimɓe ɓen no toon pay ko gotum daaruɗo karamako en inni ama wallahi ɓe no wawi wajade emba ɓe no wawi yewtere emba ɓe bokkorama fasaha emba ɓe welilan mi reway mi janga e jungo ɓeɗo mi heɓa gandal ko ɓe jogiti kon pay kunkun inni joni kono ɓay hiɓe tumbere yimɓe wata mi soñjuɓe ɗo yomi jokkituɓe ha mi anda ko ɓe hoɗi ɗon si ɓe jooɗike minata mi hiwroɓe mi hino lawol ko honɗum addinmi. karamako en yehi hikki yeeso pay kunkun no iwtiri ɓawo karamako en ma suka seeɗa. karamako en yehi ha hewti ko nder fammede tawi ko ɗum ɓe hoɗi ɓawo ɗo pay kunkun ba yii karamako en naati o inni feeno ɗo simi naati hare karamako en fawtaki taw ustade en lotaki yomi habbitoɓe seeɗa. tawi karamako en no mari nder ton pay kun andantedema ko kun woni gollande ustade en. tawi karamako en si heɓi mbuuɗi koyo aru jonna kun pay kun ko sodana ɓe beere e tewu sagginana ɓe tawi pay kun no saggini ton. o ɗo jooɗi ko yasiga inni joni aw hare feendo ɗo o eɓɓita ko haqqille aw hare karamako en naati feendo ɗo ɓe fowtike ɓe sanjike joni simi naati feendo mi tampintaɓe o rewa ko dambugal o konki ɓe inni naatu o naati o ndaari o tawi karamako en no jogitori tewu jungo ñaamo beere nden ko jungo nano hiɓe ƴakkira ñaamo ngon hiɓe yarira beere on ko jungo nano sukon inni subhanallah ya cheikh alasta alladhi wa'astana alyawma hatta wajilat qulubuna ene yo ceerno en ustade en wona onon waji men ɗo joni ha ɓerɗe amen ɗen hoyi ha min tigi komi walenoɗo ko boni mi inni mi accilan arde waajo ɗollan jannolla yomi heɓu gandal ngal marɗol ngal. karamako en makiɗa andi min komi jangani kon ko fi honɗum o mi anda wo ko fino jiifa an kan tekkira mi heɓa no mi wurira. idan musidɓe yalla on dandu e ngal ɗon gollal o qissa ɗo kala humpaɗo mo yo yahu ko maqamatul hariri
almaqamatul harir sa yehi ɗon ko fuɗɗorde a tawa ɗon qissa o musidɓe julɓe no hawni yo allahu newnan en kala wo ko janga hala no gollitire. ala ko ɓuri hulɓinade gando noddowo e diina ndareteɗo yiɗe ñentinteɗo golle mum tawa o feewa. wallah ko waɗi a majjinay heewuɓe a wone sabu heewuɓe naata yiite yawmal qiyama non ko ɗon allahu inni wala yahmilunna athqalahum wa athqala alladhina yudillunahum bighayri ilmin. simi fayal aya o woni allahu inni ɓe rondoyto teddeli bakkatu maɓɓe on, ɓe rondo kañum kadi teddeli bakkatu yimɓe ɓeɓe majjinnoɓe. yalla on dande ɗum ɗo musidɓe, kala wo ko wonda e noddande yo taw an atoto wadde hunde nden, si goɗɗo goo non ara waɗa wata aru inna hunde kayi ɗo moƴƴi, hunde kayi no harmi, taw an kan atoto lundogol ɗum ɗon. wallah hare a boni ñentinende. idan musidɓe ko ɗum waɗi yingo no hulɓini a waɗa gollal yo yimɓe ɓen mante, yimɓe ɓen yiɗama, ɓe teddinama, mawnina fi maɗa, tawa an ko allahu tabaraka wa taala a fotata ton haywa son soliwil. wallah joni musidɓe ɗen yahude toɓɓere ɗimmere nden ɓawo nde andantedama en andini ko honɗum woni yiingo, woni arriya'u. ɓe maki khuturatu maradu riya, woni ko hulɓini e nawnare yiingo. ɓe inni arriya'u kabiratu min kaba'iri l'izam, yiingo ko bakkatu mawnuɗum immorde bakkatuji mawnuɗin. wa dhambun min adhunubil jisam, hay joni koye none e bakkatuji ɓurɗi hulɓinade ɗe andantedam allahu tabaraka wa taala tawa'ada allahu alayhi bil wa'idi shadid. allahu on kambani o wonɗo e yi'inorade e yimɓe ɓen kamba tiɗuɗo. allahu inni fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. allahu inni lette bonɗe wodaniɓe wonɓe juulude. si allahu haɗino ɗo hare moƴƴali kala juuluɗo ko lette bonɗe wodanimo, allah on ko homɓe. allah inni alladhina hum ɓen ɓe andantedema an salatihim sahun, ga e julde maɓɓe nden hiɓe welsidi. alladhina hum ɓen ɓe andantedema yura'una, hiɓe yi'inoro e yimɓe ɓen. wa yamna'una al-ma'un, hiɓe haɗa ga e alaji gollitirɗi ɗin, woni ko roɓɓe gollitirta ko galleji miranji koddu undukoye sifa ɗin piiji fof ɓe luɓidirta heɓe añana ɗum ɗon kañum kadi hakkundeji maɓɓe. kono mahallu shahidi on ko faala ɗen kon e aya on woni yura'una, hiɓe yi'inoro e yimɓe ɓe. allah on yi allah on ko honɗum kambani ɓe. fa waylun lil musallin, musidɓe ko honɗum woni wayl. ɓe ɗo ɓe maki wal waylu wadun fi jahannam, wo ko aynde woyndu molanagu wondu e tumbere jahannam. ba'idun qahruhu, ndanka mum kan no woɗɗi ha no luggi. shadidul harruhu, nguleydi muɗum ɗum no wuli moƴƴa non. tawa'ada allahu bihi man yura'i nnasa, allahu azza wa jalla fodi natugol ɗo kala wonɗo e yi'inorade e yimɓe ɓen bi amalihi e gollal makko ngal. li anna al amala ta'i'atun wal qurbatu la yanbaghi an yakuna li ghayri llah subhana. ko waɗi golleji ɗin ko ɗoftareji allahu tabaraka wa taala, ko ɓatorɗi ko allahu tabaraka wa taala hanana hay e jeyaɗo goto nde o waɗanta ɗum ɗon goɗɗo go ko wona allahu tabaraka wa taala. ɗoftareji ɗin juulugol ngol ko fi allahu on juulita, jannugol ngol fi allahu on jannita, waajagol ngol fi allahu on waajorta. ko honɗum wonɗa e waɗude ko horugol fi allah on horita, a okka e woni fi allah on okkirta. ko dépense wonɗa jonnirde ɓe nguma ko dépense wonɗa jonde ɓeygu ma ko fi Allah on jonnirta, ko coñci wonɗa mo sodande ko fi Allah on warrata. kala ko wonɗa e wadde ko adna ɗo musidɗo waɗir sabi Allahu tabaraka wa ta'ala. ko ɗum non ɓay ko Allahu on waɗirte sabu muɗum jiyaɗo goto duwaka jonnede kaarijo kabbira
Allahu akbar kanko tun alhamdulillahi rabbil alamin rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in taf o gayni fatiha goɗɗo ara ɓawo ga assalamu aleykum o ndara o tawa oɗo dey ko ustade en ni emba ustade en welilan ko ustade en ni andi o faami ustade en ari ɓawo ga mo jenti hito ɓen ɗon ko ɗon e ɗon o fuɗɗoto wad duha wal leyli idha saja hara joni himo pooɗa himo labina himo yergina fi ustade en salmini ɓawo ga juwo momi faala on salmini ɓawo ga baabe ngan salmini ɓawo ga weldi an salmini ɓawo ga yomi labin nane ko min tumi ala labinde a joola ha gayna tawa ala baraji ko ɗum usaymin makuno ko sharhu arbauna hadith on ibn usaymin maki ko sharhu arbaina hadith wo al adatu inda al ulama'u tanqalibu al ada ibada wal ibadatu inda al juhal tanqalibu al ibada ada wo adaji ɗin ko wowa kon ko karamokoɓe ɓen wontaneɓe rewgol Allahu tabaraka wa ta'ala wo none ko Allahu tabaraka wa ta'ala rewirte kon ko yimɓe majjuɓe ɓen ɓe anda dina wo wontaneɓe aada ndaru oɗo ko karamokojo mo andi anniyanagol hunde si golla o wi'e joni lam faala wadde sport fiyomi hettu seeɗa ɓandu andu softa o ne lan anniyade sabi Allah on mi woni e waɗande o sport fi si ɓandu andum kelɗi mi wawa rewde Allah on wallahi o immoto ko hoɗi ɗon o yaha ko geeci o waɗa entraînement hara mo windanede mo rewde Allahu tabaraka wa ta'ala oɗo o jooɗo ɗo ha ko juwide noddine Allahu akbar ɓe juuɗuɗiɓen fof immo yaha ko juulirde juulugol kanko ndara o tawa si o jokkaɗe ɓe haray o jaasi o hersi o ina joni yo yahu o jokka ɓe o yaha ko juulirde o juula ha o gayna tawa o ala baraji hay e hunde ko waɗi o yarali sabi Allah o ko fi wato hirsu ko fi weldiɓe makko ɓen ko fi naɓidiɓe makko ɓe yehi o wi yo yahu ko ɗum usaymi maki al'adatu inda al'ulama tanqalibu al'ada ibada wal ibadatu inda al-juhal tanqalibu al-ibada ada afami idal musibɓe Allahu tabaraka wa ta'ala kambani oɗo jiyaɗo ɓe maki arriyawu muhbitun lil a'mali salihah yingo bonnay golleji moƴƴuɗi ɗin fof ولو لم يكن في الرياء إلا إحباط العبادة واحدة لكفى في شؤونه وضروره وقبحه وما كيبو سنو توينو يينغو كو لورانتما تون كو هوندي ووتره bonnante golle maɗen tun hara ko ɗum ɗo tunno wo harayno yonino ko wi'eten yiingo no kaani yiingo lorray emba yiingo no boni wo si tawino ko gollata kon fof ko hunde wotere ko gollal ngal golluɗa ngal bonnay ngal ɗo gollal bal noon yiingo bonnay none golleji o inni noon si tawino ko ɗum ɗon tunno wo yer ɗum ɗon tun yonino ko wi'en yiingo no hulɓini awa yiingo no boni awa yiingo no kaani kono na ɗum ɗon tun wo wa sadaqa Allahu al-azim idh yaqul Allahu azza wa jalla in ya ayyuha alladhina amanu e mon yo wiwɓe gonɗini ko onon yo wiwɓe gonɗini la tubtilu sadaqatikum wataw bonnude sadaqaji moɗon ɗin ko wonɗon okkude kon bil manni e wowlitugol wal adha e lorra no o ko tampuɗo ñanden ko ɗo o ari o ñawlilan 10 000 ɓay mi daari mi tawi wala ko yoɓa mi okkimo wona ɗum ɗo yimɓe o ndar o no ɓorni hino yaha hanki ko min okkoriɓe hay ko ɓe ñaami ya wawa famde Allah inni watan bonnu sadaqaji mon ko wonɗon okkude kon e wowlitugol wal adha e lorrugol an ko goɗɗo yiwma wo hiɗa toro muɗan accu torogol kono hino ɗo jaɓu a okkorimo kono a lorrimo a bonni inde makko nden a aybinimo ɗa okkoremo kadi Allah inni waton bonnitir sadaqaji moɗon ɗi e wowlitugol ko okkunoɗon kon woɓɓe kadi labina
andi kaarijo na non wowlitugol kono hanki warno ɗo ñawla 10 000 ɓay mi daari o tawi o ala mi hokkimo 10 000 on na non woltugol ko haala tun addi haala na woltugol a wolani oɗo ko kanko landima sa okkonoya ka ko kanko landima si goɗɗo ayno ɗo hanki wi'a noon na woltugol sakkagol ka anda sikkude ko an e bani adama woni e gollidude ka a yiggiti ko an e rabbu samawati wal arde woni e gollidude keriya anda on no andi ko miijoytoɗa hara a miijaki taw himo andi sa miijike ko waɗi sabu ha miijiɗa himo andi sa wowli ko honno sakkitota sa wowlali kadi ko honno sakkitota kadi ko haɗi haala hay hunde majjakimo kira yiggiti ko an on woni e gollodirde siɗa sakko inna no na non wowlitugol kono o mi ñawlemo ma o torotola mi okkore kaarijo na non wowlitugol mi yewno mi tawi ɓeeɗa ala mi okkoriɓe na non wowlitugol oɗo komin wannimo hunde ka sonnimo na non wowlitugol na wowlitugoɗa wowlande oɗo ka ko omo wonɗa wowlande landima ɗin haalaji musidɓe law inni ya ayuha alladina amanu kono yoɓeɗo gondimɓe la tubtilu sadaqatikum waton bonni sadaqaji muɗon ɗi bil manni e wowitugol wal adha e lorrugol kalladhi yunfiqu malahu no waywa on jiyaɗo wonde e okkorde jawle makko ɗen hala ri'a annasi ko woni wadde ko yi'inoragol yimɓe ɓen wala yuminu billahi wal yawmil akhir o gonɗina allahu tabaraka wa ta'ala o gonɗina ñalande sakkitine nden famathaluhu kamathali safwanin alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Allahu inni misal oɗo no wayiwa misal mbullari nandantedema woni wabilire rewi e dow mbullare nden fa honno fa asabahu wabilun wabilire saaƴi moƴƴe ari tawi leydi mbullaari fatarakahu saldan naɓi mbullaari ɗin fof acci ɗon danka no yoori ken wonde nedema la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu o wawata hettude hay e hunde e konko faggitino wallahu la yahdi alqawma alkafirin. Allahu on o wonati mo fewna ɓe yimɓe heferaɓe andi konno wayi wi'en oɗo o uni condi ha condi ndin ndi ɗaati nem o wallina condi ndi wi'en e ley fello no saƴude moƴƴa ɗum no iwrade dow hiɗan yuppade si tawi ɗan ɗon wonɗan e yuppade rewi ko dow condi yarle si ɗan helti a ndaray batte ko condi ndi wonno ɗon hetta ɗon condi a hettata hay toɓɓum gotum e condi idan ko non yingo wa'i e golle maɗe wowlitugol lorra yi'inoro yimɓe ɓen ya waw famude musidɗo golle maɗen no bonde ɓe makki falmura'una yantadhiruna min annasi an yashkurahum ayi ɓe wonɓe yi'inorade yimɓe ɓen ɓe habbitoto yimɓe ɓen yoɓe jarnuɓe kaarijo kan kelɗa nde arno e jungo o andano fus mi jannimo ha o gayni hay o jarama o yalna nde arno gol e jungo hay hunde o jogonoki mi ekkitinimo ɗo boyi bitik mi jannimo ha o wawi ayi hande ɓay o heɓani hoore makko hay o noddatalan ayi o lano e hunde komin okkorimo ñawlimo 50 000 o yeeyi o yoɓitimi ha joni mo mari bitiki wil ɗiɗi e galle makko kono a yi'imo hay o noddatalan sakko wiyala jarama ini ko fi o warnoɗa ka ko sabi allahu tabaraka wa taala warnunoɗa si tawi ko fi o allahu inni innal insana li rabbihi lakanud e joomi makko himo dullani joomi makko wona an o ronkanta dullande ko fi hombo wallirnoɗa kumpay ko mecciye makko on ko fi allah on ha allahu tabaraka wa taala inni i'malu fasayara allahu amalakum wa rasulu golle moɗon ɗen allah on no reyni
e anelaɗo on no reeni, Allah on yoɓay on golle moɗon ɗen. Nam kono noon si tawi ko sabu si tawi ko sabu yimɓe ɓen yo wawu famude neɗɗo on innal insana li rabbihi lakanuud, o bani adam ga e joomi makko de himo dullani joomi makko ko an o bani adam o ronkata dullande, ko honɗum okkorta o habboɗamo yo jarne, ko honɗum ñawlanta o habboɗamo yo jarne, ko honɗum ekkitinta o habboɗamo yo jarne. Ene gollal ma ngal wonɗa e wadde ngal keri wona sabi Allahu tabaraka wa taala wonɗa e wardude. Ndaren oya qissa hawniɗo musidɓe julɓe ko waɗi go fi Allahu no hawni. Ndare Ali e ɓeygu maɓɓe Fatima bintu rasulullahi radiyallahu anhuma, ñande goo hiɓe duwano horude balɗe tati. Ñallal aranangal ɓe hoori ha e futuro, tawi feeno ɗon no satti feere ala, ɓe heɓiri hoore kara han huntari. E nder ko ɓe woni e fokkitande ɗon e huntari, goɗɗo go ari ɗon ko dambugal konki, inni min de komi miskinajo, mi ala komi ñaama, wallitelan son wallalilan mi wala e heege, heccanki mi ñamali, hanki mi ñamali, awa hande non hino hoore kara hammi woni e yaarude, awa joomo suuru ndun onon nder gami tori kon wallelan sabi Allahu on. Ɗum naati ko noppi maɓɓe kamɓe ɗiɗo non curu. Goto kala e maɓɓe atodiri e mirawunkun, oyni konto fokkintinɗa, oyni ankade konto fokkintinɗa, wo kiri ananaɗo hiɗo ngon yaasi, wo ankade kiri ananaɗo hiɗo ngon yaasi, wo awa naɓen en. Aliya rondi yehi jonni miskinajo on, o tappi ha o gayni, o fuɗɗi on jarama accirni, yahu muudi acce mi weltano on fanku, yahu o yehi. Jango kadi ɓe yari ha ɓe ɗonɗiti, ɓe heddori balɗe ɗiɗi hooreteɗe, ɓe ñamali, ɓe wi kañum kadi yoɓe hooru musidɗo ñalɗe ɗiɗi on ɓe hoori ha ɓe heɓiri kadi huntari hoore kara han, ɓe saggini huntari ndin, ɓe ɓanni yoɓe hunto. E nder ko ɓe fokkitata ɗon tun huntagol ɗon kadi kisan alyatimajo konki ko dambugal. Awo min de komi alyatimajo, baabe ngam wurama yi accidilan e heege, accidalan hay e hunde, balɗe ni mi ñamali, wallitelan si mi ñamali mi maye woni, baabe ngam wura wallirelan sabi Allah on. Ɗum kadi naati ko noppi maɓɓe curu. Goto kala e maɓɓe wuggani mirawal ngal yahugol jonna oya, o inni an kadi ko honɗum immimma, o inni an kadi ko honɗum ibbimma, o inni keni a nanali, o inni onon kadi keri on nanali, wo awa ƴette e naɓa ɗon en mo. Ɓe rondi ɓe naɓi, woni balɗe ɗiɗi ɓe ñamali, ko yarugol woni ko ɓe wuuri, ɓe yari ndiyam ha ɓe gayli kadi, ɓe wi joni yoɓe walto, ɓe heddori ñallal gotal duwangal hoorede, ɓe hoori kadi ha e futuro ɓe heɓiri huntari kadi hoore kara ha musidɗo. Wallahi qissa ono ko Qur'an e janga joni aya on, ɓe heɓiri huntari hoore kara ha musidɗo ɗon e ɗon ko ɓe ɓanni huntari ni yoɓe hunto. Goɗɗo go kañum kadi sokanoɗo toñanoɗo soka yalti, o ari o konki, awa assalamu aleykum wa rahmatullah, min de komi toñanoɗo, mi sokira sabi Allah on, mi yaltinama hande, mi ronku heɓde komi ñama e lebbi jelu balɗe jelu, miɗo soka mi ronku heɓde komi ñama, lan yalti lan weela, wallitelan si mi ñamali mi maye woni, kono noon wallirelan sabi Allah on. Ɗum kadi naati ko noppi maɓɓe curuy. Goto kala e maɓɓe kañ kadi hawti e miranko oye nangi sengo, ko honto fokkintinɗa, onon kadi ko honto fokkintinɗon, kir a nanali hito ngon, wo mi nani, onon kadi kero nanali, wo mi nani, wo awa hewtnane en. Ɓe rondi ɓe naɓi ɓe jonni on ɗon kadi ñaami ha fuɗɗi on ja, ɓe ini accirni wata gaynde, on jarama ɗon, yahu subhanallah. He hunde nden weltini nelaɗo on, hunde nden weltini Allahu tabaraka wa taala ko kammu. Allah o ndaari tawi ko waɗi ɗo, jeyaɓe makko waɗi ɗum ɗo, Allah on inni ɗum ɗo o mi accirtani, mi wowlay fi moɗon ko Qur'anul Karim
fi mon jangete ha leydi ndi tagge. wallah allahu tabaraka wa taala jippini aya wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. سبحان الله الله عز وجل إنه أي بي هبه نيامنا نيامته ويطعمون طعام على حبه e ñaamete mo ɓe ɓuri yiɗude on hiɓe ñammina goɗɗo hoori ha leere huntaari. siko yetta baajo ɗum est ce que o yaltneno jonna hoye siko yetto jallojo ɗum kan o jonneno kono oɗo kondugo waɗi o ƴetti o jonni ɓe allah yini ala hubbihi ñaamete mo ɓuri yiɗude on feenda ɗon o ƴetti o jonni arano miskinan miskinajo wa yatiman e ali yatimajo wa asiran e on sokanoɗo yalti ɓe inni dey innama nut'imukum liwajhi llah ɗum andi ko men okkori on ko sabi allahu tabaraka wa ta'ala la nuridu minkum jazaan wala shukura min falaka yon jarno men falaka yon weltano men yehe lawo moɗon la nuridu minkum jazaan wala shukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira menen ko men huli ko joomi amen ko nyalande hulɓinide juutunde menen ko ɗum woni komin huli ko ñalande dargal. Allah inni ɗon andi ko honɗum mi yoɓata on heege balɗe tati fo jazahumullahu inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm. Allah inni o dandi ɓe immorde e bone nden ñalande ko ɓe huluno fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm wa laqahum Allah on jaɓɓinoreyɓe ñalande dargal nadaratan wa surura jalbendi annora e welo wa jazahum bima sabaru Allah on yoɓitira ɓe ko ɓe muññino kon heege balɗe tati on jannatan aljanna wa hariran e ɓornede conci harir harano jalbi sal ko ɓe wontiri ton. wallah musidɗo ko ha honto ala madha tatasawwar nafsaka in kunta hadha anta ene ko ha honto wawuɗa pesade dow machallah on jippini aya Qur'an inni he ko huluɗa ko mi dandima he mi waɗanoyte ñalande dargal jalbeni yona ligoy mi ɓornete conci harir. Subhanallah allahum inni ɓe inni inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fa waqahumullahu sharra dhalika alyawm wa laqahum nadaratan wa surura. Allah inni wa jazahum bima sabaru o yoɓi ɓe ko ɓe moññi e heege kon ɓe waɗirale sabu yiingo ko ɓe inni ko men ñamminiri on ko sabi allahu on jannatan wa harira jonni on aljanna. ene musidɗo ko honɗum wonɗa e juulande jemma ko fi aljanna, ko honɗum wonɗa e okkirde ko fi aljanna, ko honɗum wonɗa e rewirde Allah on e none ko rewite kon fof ko fi aljanna. si tawi noon Allah on ƴettanima garanti sabuɗa walliti neɗɗo tampuɗo ko ɗum nelaɗo on alayhi salatu wassalam maki wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhihi. Allahu azza wa jalla himo e wallitago jeyaɗo on fondanede ma oɗo jeyaɗo hino wallitade musidɗo makko on. Musidɓe wattenen yela e koko wiyete yiingo. ari hadith mandantede ma ko filliɓe ko imam Muslim wala noon kañum kadi o ƴettama Aba Hurayra radiyallahu anhu qala inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu wominani nelaɗon alayhi salatu wassalam no maka inna awwala nas yuqda yawma alqiyamati alayhi rajulun
istushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. wallahi musidɓe, oɗo hadith no hawni. Aba Hurayra maki womi nani nelaɗo alayhi salatu wassalam no maki ñalande dargal ko Allahu tabaraka wa ta'ala atoto hasbade, atoto darnugol ñalande dargal e tumbere fow. O ara o wona e tumbere fow won ɓurɗo woɗɗitade on ko on ɓuri mo renude hay hikkiɗo yeeso on. hakke man hay hunde suuɗaki ɗon nde ñande. Allah ini la takhfa minkum khafiya. suuɗota ko ɗon suuɗotoɗo ko waɗi on fow haray hiɗon laabani pos Allahu tabaraka wa taala wa barazu lillahi alwahid alqahhar. ɓe laaɓana hentano Allahu tabaraka wa taala o non so addama ñaweɗe. Allahu inna ene kaarijo a piruno e laawol an, wariraɗa e laawol an. o inna i wallah Allah harlan wadde jihad sabi maɗa. mi wari heferaɓe buyi non mi wara ɗum ɗo fof komi wonno wardude ko sabu maɗa. Allah inna ma fenay. o inna i Allah mi fenay. Allah inna eyi a fenay. ko wardunoɗa ɗum ɗo a piruno fiyo inne ko a jambar. a warno heferaɓe fiyo inde ma yo nantu en mbaɗa wawi laɓi, en mbaɗa wawi puccu, en mbaɗa wawi pirude ko ɗum wonnoɗa e pirude. Allahu inna accirni haala malaikaɓe kolbanelammo ukkanelammo ko yite jahannam. ɗandi o ko on to maayi na e suware de na e beere de. o ko maayi himo wadde jihad. o wari heferaɓe si o wara kono ɗandi ko honno woni mo nadde yiite ko anniye mo wonno warrude on fiyo yimɓe ɓen ko nelaɗogoy woni e makude. mi yiɗa jangande hadisa on ta on juuta ko ɗum waɗi simi fuɗɗorima fuɗɗorde ko imam muslim fillima kadi. idan o ɗo o nadama yiite sabu yingo ngon wattene yila ɗimmo on. annabajo alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu. ɗimmo on kañum kadi ko gorko jangi ha no janna nano e ñaama. ustad en, karamoko en, carno en ko yaari wono noto on fiinoto no fiina ɗo, no tindina ɗo, no janna ɗo. masha Allah en baɓe ko yimɓe diina. Allah inna ene kaarijo. o inna naam mi okkore no gandal ko honno waruɗa ngal gandal maɗa. o inna he Allah on jiyaɓe ɓaɓen fow mi janni, mi wakilike, mi wajike ɓe, mi fewni ɓe. he Allahu tabaraka wa ta'ala mi janni hewɓe. ɗum ɗo fow ko sabu mami wonno e warrude. Allah inna fenay. inna Allah o mi fenay. Allah inna nam ko wonnoɗa e jannirde ko fiyoɓe inne ka karama kojo, ko wonnoɗa e wajorade ko fiyoɓe innu en mbaɗa mari gandal. ɗum wowalanoma ko aduna awa non hande joddi alanama ɗo. o inna Allah on. Allah inna accirni malaikaɓe khuduhu nangemo fa khullu kolmbomo thumma aljahima sallu. bogoɗomo kono yita jahannam. oto hebbinanɗo haala hande ala ɗo. neyaɗo maki wo tammo on ko oɗo tawo wo ko karamoko neɗɗo wawunoɗo jangude woni o nangaɗo taw ko yite wawunoɗo jangude kadi. simo jangi yimɓe ɓen wullay, simo jullude yimɓe ɓen wullay. nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wo wonanedem alquran wa qara'tu alqur'ana liyuqal maɗum wa qara'tu fika alquran. o inna mi jangi qur'ana sabu maɗa, mi julnireno sabu maɗa. he Allah on dande ande mi welneno sabu maɗa. Allah inna fenay. a welnuno dande mane fiyoɓe innu kayjo no weli dande. enno ono wawi yerginde, enno ono wawi yurminde, embo ono wawi jimbinde yimɓe ɗuɗuɓe. daari ono jimbina oɗo, daari ono jimbina oɗo, daari ono jangirani, embo ono weli dande, embo ono wawi jangude. wo ko ɗum wonnoɗa e wardude. Allah inna he selu haala nangenelamo naɓe mo ko yiide jahannam. on ɗon yaha ko yiide jahannam. nelaɗo maki wo tammo on wa rajulun wassa'ahu Allahu alayhi wa a'tahu min asnafil mal kullahu. oɗo deyi neɗɗo mo andantelam Allahu tabaraka wa taala okkorimo jawle.
Allah okkori mo noone e jawle ɗuɗuɗum o heɓi jawle ha non. Allah inna ene kaarijo o inna na'am. Allah inna mi okkore no jawdi ɗuɗuɗi o inna wallah Allah on dey a moƴƴino e an en balla on hariɗa yiɗinmi a okkanno jawdi ɗuɗuɗi. Allah inna ene ndi jawdi maɗon ko honno wannoɗa ndi o inna Allahu on mi okkorno fi maɗa kala ko mi nanuno no wowle e juulirde jawdi mani jawdi ndi jonuɗa landi mi naɓindi ɗon ko mi nani kadi fi woyndu jawdi jonuɗa landi mi naɓindi ɗon ko mi nani kañum kadi hino haale wo fi sabilillah jawdi ndi jonuɗa landi mi naɓindi ton. Allah innamo ko fi honɗum wonɗa warrude o inna ɗum ɗo fof ko sabu maɗa yo Allah on. Allah innama fene wona saban wonɗoɗa e warrude balɗa okkirayno fiyo inne ka okkowo a walli eɗo yimɓe ɓen fiyo inne kayiyo ko dokko ɗum wowlanomo ko aduna lanni o inna he Allah on pourtant ko sabu maɗa. Allah inna deƴƴu o fuɗɗo haalde haala. Allah inna wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. o fuɗɗo tun Allah on pourtant ko sabu maɗa. Allah inna wundo ko fermo wundo kokon fermo a inna e ndeytiɗe. Allah inna jungo wowli jungo wowla koyngal wowli koyngal wowla. Allah inna he accireni khuzu fa hullu naɓe mo ko yide jahannama ndu bandiru yo yittindo o inna ko fi an woni e gollande. ayi wonɗo e yi'inorade wonɗo e hollugol no wawi ƴoyre o yeggitu wonde nedemo Allahu azza wa jalla hino renimo. hare noon joni heddo asbabu riya ko honɗum wonta sabu o bani adam o yi'inoro e yimɓe ɓen. ko honɗum woni sabuji ɗin woni al asbabu riya kathira. sabuji ko wonta sabu yo bani adam yi'inor e yimɓe ɓen ɗum no ɗuuɗi komo Allahu tabaraka wa ta'ala dandi tun woni ko daɗi. ala nun ɗum ko tañƴinagol fima fi aidi nas ko tañƴinagol ko yimɓe ɓe jogiti kon. wonde nedaba mo tañƴinori o heɓay e ɓeɗo hunde kaari awa noon yo o gollu yo o labin fi yo heɓo e ɓeɗo hunde kaari na non warrate. awa haray dey lan gollidude e patron an joni min haldi yomi liggo ha e 18 heures mi jippo kono joni ɓeɗo liggotoɓe fof ɓe jippor 18 heures joni millan ɓeydude 15 minutes fi o ɓuran yiɗude hara anda ɓeydude ala waɗide sabi Allah on golla ha gayna Allah inni ko amilatun nasiba golli ha ronki kono ko perdu ɗum tasla naran hamiya anato yeyite wulge ko waɗi a golliri sabu neɗɗo a golliralo sabi an ma ɗum lelo julgo yoni kono simi yehi mi juuloyi patron an seytinayi yomi waɗu no o weltoro mi accita waktu Allahu on mi waɗnamo kanko o welto hara a hayri ko ɗum wodi tañƴinagol ko woni yimɓe ɓen kon no puusa neɗɗo on ha o yi'inoro ɗimmun ɗum ala nun ɗum kan ma ɗimmun ɗum aljahlu bi haqiqati riya wa ma alayhi woni ko majjede neɗɗo on ko honɗum woni yingu tigi. andi hunde kalma ko ɓe inne annasu a'da'u lima jahilu yimɓe ɓen ko añuɓe ko ɓe anda kon. andi neɗɗo si anda hunde feere wo ala o añay nde hunde aywa nam idan noon ɗum ɗon no wona sabu bani adama on yi'inoro amma tammun ɗum ladhatul hamdi wa thana mahabbatul mara'i li madhi nas lahu woni yiɗugol mantede inde mum wowley dow waɗata neɗɗo yi o yi'inor hare lan jangude Qur'an fi an wowle lan wajade fi an wowle billahi ala ko duwa ɓurɗe rentade ha hewti neɗɗo wi'aɗo ka karamukojo ma neɗɗo wi'aɗo ka imamujo ko waɗi an souvent ko yeeso tun hikkotoɗa ko Allah on wallitima wo wawuɗa dandinade hoore ma wo e yigo hare a fanɗi wallah ko waɗi yimɓe ɓe tun tawo
hare ustad en on weltanama on duwanama golle moɗon ɗen meɗen reeni on weltanama kamɓe kadi yoɓe accu ɗum yoɓe andu mantugol neɗɗo ɗum wonali ko yiɗa e islam on nelaɗo maki la taturuni kama atarati nasara isa benu maryam wata on mantan wono an nasaraɓe ɓe mantiri noon isa ɓiɗɗo maryam on ɓe maki so on yi'i wonɗo e mantude yimɓe ƴettu mbullari ukka ko nde wunduko makko woɓɓe kadi ala golle ko jooɗo gollo ɗibba salamu aleykum ustadi en golle moɗon ɗe meɗen reeni awa haray min weltike nani ɗon wakkilani ka diina ɗon darani ka diina ko ndu naaduma e ɗum ene o kanko woni e gollande ka ko Allah on ka a faala naatude mo e probléme wowla ɗum konngol ha o inna jakka ko woni wadde ko jama on no reeni o ɓeyda wa hara haɓindinimo e Allah on musidɓe acce ɗum ɗon wonali ko laba joɗogol ɗo e ɗibbugol ɗo envoya vocal ji tawa ɗin ɗum fof ko haala woy mantugol e golle monɗe no reena ɗon wakkilani dina ka ɗon darani ɗum sel ɗum musidɗo karamo ko jon ko hombo o woni e noddande ko Allah o en emalu fasayarallahu amalakum Allah ini golle mimmi e golle moɗon ɗen wama llahu bi ghafilin amma ta'malun min allahu on mi wonali miɗo welsini ko wonɗon golde kon fof miɗo reeni wa inna aleykum la hafidin miɗo immini e mon malaikaɓe reenuɓe on kiraman katibina tedduɓe windoɓe ya'lamuna ma taf'aluna anduɓe kala wo ko wonɗon e wadde kon allah wono andi himo immini windoɓe himo immini garde korɓe aynuɓe ɗen golle selowundo ko ma e vocal ji ma e message ji ma ustadi en karamo ko en on weltanama ɗon darani ka dina selu ɗum moƴƴa o mo wonda e mantude a lorra mo woni wallahi musidɓe rentoɗen wallah ko fandinden wo erenta gongoɗen falɗin hare ko ɗum wonta sabu o bani adama o yi'inoro hare ko ɗin ɗon sabuji amma noon kayfa takunul wiqayatu min arriya aywa nam joni ko lekkiki ko honno dandinortoɗa e yingo musidɗo ko waɗi yingo no hulɓini ko honto wawata rewde fi a dandu hoore ma yingo awalan woni ko duumagol ta'alluqu billahi jalla wa ala ko ya duumo yowinora hakkille maɗen e ɓernde maɗen allahu tabaraka wa taala a faala wajade andita Allah wonno reeni ɓernde ma nde mo andi ko miijiɗa kon a faala jannude andi to Allahu tabaraka wa taala mo reeni ko miijiɗa kon mo andi ko eɓɓuɗa kon ene a faala okkitirde jawdi ma ndin ato anda Allah wonno aynuma mo reeni fi maɗa ɓawo ɗon inna a okkitiri Allah won ko ɗum o inni fa in tawallaw faqul hasbiya Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim wondanedama so yehi ha on hucciti on fewtani rewgol Allah on inne menen men yondinorike Allah on hasbiyallah ala reweteɗo e dow gonga si wona kanko ko kanko tun woni ko men hoolori yo dandu men e yingo hare ko kanko dey woni ko men woni e gollande fi muɗum ko kanko woni jon arshi mawnuɗo on Allah on inni يا أيها الذين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن ينلا دون الله ينيما وتا غولير ها غوتو غولي سبي الله ينيما يوندينور الله تبارك وتعالى ان wo e gondimbe ben wo musiddo jullo Allah inni ya ayyuhan nas be makitawo kala mandan tedama kafawul khaliqu fala yahtaju ila ghayrihi kala manantedama Allah yonima o haccon jina e neɗɗo wala yakunu hadha illa idha ta'allaqa alqalbu billahi azza wa jalla ɗum noon bani adama wawata heɓude si hara wona o ƴettu ɓernde makko nden o jonni Allahu tabaraka wa taala wa ayqana annahu huwa alghani wannasu kulluhum faqiruna o fellita o anda wondanedama kanko Allah on ko kanko woni galo woni okko kanko woni jogitiiɗo o fellita kañum kadi yimɓe ɓen fof ko ɓe baaso na o ma o wona ɓeeto wona ɓeeɗo ɓe fof ko ɓe baaso ɓe hay gooto ala o wawa jogitade o anda ko heɓi wo ko Allah on jonnimo o anda ko faɗi wo ko Allahu tabaraka wa taala fannimo Allah in ya ayyuhan nas
ko onon yo yimɓe antumul fuqara'u onon fo kon baasiɗuɓe ila llahi ko allah on wallahu huwal ghaniyul hamid kanko woni allahu on galo yettiniɗo ko kanko allahu tabaraka wa taala woni alɗuɗo ko kanko woni dasanteɗo paɗe fiya heɓu hunde ko kanko woni mo siranta fiya heɓu hunde ko kanko woni mo sujjanta toroɗa ɗatina haala welna okkora kaarijo fiyo allah won okkore wala tamnun tastakthir wata okkir fiya hebbinor ko woni kon feendo ɗo ko tan kaarino mari denna bo awa mi yaha mi naɓana mo 5000 min kadi ɓeyon ko sawɗo ɗo yo o jibinde lan andi so o jibini ko denna bo an o artirela 10000 wala tamnun tastakthir wata okkil fiya hebbinor no andi Mamadou no ɗo mo jogi haaju joni noon lan walitorade mo 5000 min kadi ɓeygo an ko sowiɗo joni noon lan andi o artirela helde 10000 ko naduma eɗin wala tamnun tastakthir wata okkil fiya hebbinor kono andi ko hulɓini dennaboji meɗen ɗin honto kaye o woni Mamadou jogonen kaye won ɗo winduɗo wo vertuɗo wo windamo on kadi jooɗo ko honto e ka meɗen ko honto e hoggo ngon o wola fo winda a addi 1000 francs a addi 2000 a addi 5000 o winda ha o gayna si o gayni o mottindira kaya on ha jemma jondenna bon hino ɗo kaya ma o nani kakkilano tawi ko tel heeɓi mbuuɗi e bolonda yaltinama tel awa ko heddi kon ko tel awa hinoɗi ɗo joni an jeɗɗi ɗo oɗo ko honɗum o watta jondenna bo koyo o jooɗo jemma ko danki o janga eyo oɗo mi naɓanno mo 1000 francs o wattanolon 2000 ella ala ko ton kaari joni nokkel kaari o mi naɓanno mo pourtant 10000 kanko wattanimi ɗo 5000 kono ella ala ha watta haaju ene an ko sabi allah o warnoɗa ka a ñawolnomo ka a waɗuno fiyo yoɓite teɗa yeggite ko sabi allah o gollante na sabi bani adama ɗum ɗon ko faljireji musidɓe julɓe ko andantede ma yimɓe meɗen ɓen ma enen hiɗen duumi e muɗum ko yo allahu azza wa jalla wonu ballo wallito en e muɗum tammu ɗum woni almujahadatu da'imatu linnafs koyo bani adama koyo o haɓidu e wonkil makko kin o piiraki e fii woto o yi'inor ko waɗi wallahi wonkil no taga yiɗugol mantede wonkil no tagira yiɗugol yi'inoragol e yimɓe ɓen ko an etoto haɓida e wonkil maaki fa inna allah subhanahu wa ta'ala qad imtahana al abda bi nafsihi wa hawa'u allahu azza wa jalla jarribike bani adama on wonkil makko kin e mbeleɗe makko ɗen wa awjaba alayhi jihadahuma fillahi allahu tabaraka wa ta'ala waɗɗinɗinimo yo waɗu jihad e wonkil makko ki e ko warnon kañum kadi e mbeleɗe makko ɗen yo waɗude e mum jihad o eto o foola hala o accayi ɗum ɗon wawa mo foolude ha hara kanko o wawata yi'inorde yimɓe ɓen allah inni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama al muhsinin ɓen ɓe andantedema ɓe tinnike ɓe waɗi jihadi fiyo men wallitoɓe allah inni lanahdiyannahum subulana men fewnayɓe laawol amen ngol men etoto ha men dandaɓe e koɓe huuli ɗon kon wa inna allaha lama al muhsinin allah no wondi ɓe moƴƴinayɓe golle ɗen tammun ɗum ko wawata ñawdorade e yiingo musidɗo jullo ko ɗo woni alhirsu ala kitmanil amal wa ikhfa'ihi kono bani adama on lerɗata e dow suuɗugol gollal makko ngal o eto o suuɗa gollal ngal o eto kala o woni e wadde kon o eto goɗɗo go yi'analimo fa kullama kana amal makhfiyan kana sahibu ab'ada min ri'a kala wo ko gollal ma suuɗi jon gollal ngal ko ɗon ɓurata heɓde sens pottitagol e ko wi'ete yiingo kon kono no gollal ma feeñiri wo ko fewndi kon ɗo feendo ɗo hay fofuɗa ɗum no ko réseau sociaux ji numéro ma ɓe jogiti contact ma ɓe jogiti ko wolɗen ko nane vocal ji ɗi sa wattanaali ɗin yira an o imammujo an o jannowo an o waajotoɗo an o gollowo an o jooma entreprise an o hunde kaari tawa jama on no wawma yiɗirde saabu hunde kaari maɗa sa wattanaali yila
ko ɗon ɓe bonnantama ɓe bonnotanama fi aduna ma e lakara maɗa musidɗo julɗo. Idan koyo bani adama on koyo lerɗu suuɗugol golle ɗen hattide no o wawiri non. Ko ɗum annabajo alayhi salatu wassalam ɓe makino e ɓeya yimɓe ɓe maki o sabatun yimɓe jeɗɗono ɗo yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilla, woni yawma la dhilla illa dhilluhu. wonde nedam allahu tabaraka wa taala yimɓe jeɗɗo allah on ɗowinoreyɓe ko ɗowdi makko ñala nder ngal ñande tawi ɗowdi ala, si wona ɗowdi makko ndin allah on e annabajo maki hino e ɓen ɗon rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, neɗɗo mo andantedema o sakkike sadaka, ɓay o sakkike on sadaka ɗon allahu tabaraka wa taala suuɗanimo on ɗon sadaka mo andantedema himo oɗo kan o ƴetti on ɗon sadaka mo wonno okkitirde o suuɗimo ha tawi yimɓe ɓen ma jungo makko hedditingo ngon anda ko ñamo ngon okkitiri. Ndaru fi sabilillah o ukka tun ko jiifa o yaltina o inna hino hemba ɓe no fanɗi mandago sa fami fi sabilillah ni tun a andi haɗi ɗuɗi ton hara meminalɗo ni hondu ɗum ga nder ukka ndaɗaga no na ɗiɗo na ɗiɗo aha ɗiɗo deyɗi ɗuɗa yaltina ɗino o way koyo o ukkutu ni ko o nangi wo o yaltina o jonnira niraɗo maki sifa ɓeɗo allahu tabaraka wa taala ɗowdineɓe ñande tawi ɗowdi ala si wona ɗowdi makko ni kanko allahu azza wa jalla. Idan amma ko hikkat ɗon kon e lekkele ɗe wonɗen e jonnide ɗen fiyo allahu tabaraka wa taala wawma danditade e yiingo woni konde on togi darata e battane yiingo ngon ko wonnon kañum kadi e résultat ko honɗum yiingo rimantama ko naadede yite jahannam wattana yila anda wonnedema ko ɗum ɗo yiingo wonata sabu an oɗo neɗɗo mantedema a dumike e yiingo. ko ɗum so allah on inni yawmal qiyamati e ari hadith mantedema ko mahmoud ibnu labib radiyallahu anhu woni ko fillimo o maki anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tabiti annabajo alayhi salatu wassalam ɓe maki inna akhwafu ma akhwafu alaykum shirkul asghar, komi ɓuri on huɗande minnelaɗon komi ɓuri on hulande onon ɓe yimɓe an ko yiingo ɓurgo fanɗude. qalu ɓenni wamar shirkul asgharu ya rasulallah, enenelaɗo kon ɗum woni shirkum fanɗu kon? ɓe maki wo arriya'u yaqulahu ta'ala wo ko yi'inoragol allah azza wa jalla inni wi'oyay ñalane dargal idha wondem si ari ha non tawi sendoyama yimɓe ɓen bi a'malihim idha juziya nasu bi a'malihim, si yimɓe ɓen arama no yoɓitede golleji ɗin goto kala ara inna allah on yoɓitan golle an ɗen allah on inno yeɗon yimɓe idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya, yehe e ɓen yimɓe ɓe andantedem hari hiɗon yi'inorade maɓɓe ko aduna fanzuru hal tajiduna indahum jaza'an, ndaron si on heɓoya joddi e jungo maɓɓe na har ɗon yi'inorade allah inna on ɗo fof potte takko an. yehe e ɓen ɓe wonno ɗon juulirde sabu mum, ɓen ɓe wonno ɗon okkirde sabu mum, ɓen ɓe wonno ɗon warrude sabu mum, yehe ɓen yoɓe yoɓo on. ndaron soni heɓe toon joddi ñande lakara goto kala ko tampuɗo ko wasuɗo no faala yo allah on okkor ɗum wona okkorgol ma piɗi ɗum ko ɓe ɗenatama ɗo jokkan barkinore an iwruɓawa lakara ma komin fawti ala kanko hay nawnare nde o nawni ko adno fawtaki ɗum no hawni sa musidɓe julɓe kono wona nden yewtere ɗon wonden yewtude. idan musidɓe ɗen wawi darude ko toɓɓe ɗiɗi woni ko heddorɗen fiyen landi to woni lekki ara nun kun e joɓum kun woni istihdaru muraqabatillahi ta'ala lil abdi, koyno bani adama on watta ko ɓernde makko allahu tabaraka wa taala no tombimo woni mo aynitimo ko ɗum woni tombagol mo aynuma nokku kala ko wonɗa allahu tabaraka wa taala no
renuma. Allah inni inna allaha kana alaykum raqiban, Allah wonde o laatike ma o sifitorike e dow moɗon ko o tombiɗo ko aynuɗo nokku kala ko wonɗo. O inni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, kala konngol ngol wowluɗon raqib no ɗon atid no ɗon ɓe winda tun ko wonɗon e wadde kon. jeego on al isti'anatu billahi ta'ala, konde on togi wallinorto e Allahu tabaraka wa taala. inna Allah on wallitolan dandalan yiingo. keɗen yi'ano annabajo alayhi salatu wassalam ɓe maka en allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka bima la a'lam. an yo Allahu on miɗo torma ya dandan nde mi shirkantama, nde mi waɗantama yiingo, hara miɗo andi miɗo torima ya dandan ko mi andiwo e ko mi andawo. si tawi nelaɗo on torotono dandede ɗum ko an bani adam ronkata torade, yallahu dandu en yiingo. musidɓe julɓe, yo Allahu tabaraka wa taala dandu en yiingo. ɗum Allahu inni qul inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. julde anden wo e kirsateri anden wo e gurdal an ɗan wo e mayde an on den wo, ɗum ɗo fof ko Allahu tabaraka wa taala woni ko herani la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. mi kafidata Allah hay e goto, mi juulinta sabu makko, mi juulita sabu hay e goto e fi Allah on, mi hirsanta sabu goɗɗo, mi wurita sabu goɗɗo, mi mayita sabu goɗɗo. balɗiɗo fof koye jungo Allahu tabaraka wa taala woni. min de miɗo jebbilani kanko Allahu tabaraka wa taala kala wo ko holdiranimi e muɗum, miɗo jaɓi miɗo jebbilanimo kanko Allahu azza wa jalla. idal musidɓe, ko ɗum ɗo wonno yewtere meɗen nden. ɓawo nandanteɗam en andini ko honɗo woni yiingo. ɓawo nde andinen ko woni yiingo, en yewti kañum kadi ko hulɓini kon e yiingo. ɓawo ɗum ɗon kañum kadi en accitirali ni fof yo yahu, en jonnirali lekkele ɗen, en jonniri ko laawol hongol on tigi wawata rewde ñawdo fi Allahu tabaraka wa taala dandu en ko wiyete yiingo. ko waɗi ko gollal ngal andanteɗam no hulɓini e hattide hulɓinagol. isan noon musidɓe, hiɗen tori Allahu tabaraka wa taala nde o reyanata en, o yafanno en faljirieji meɗen ɗin. ɗen tori ina Allahu azza wa jalla watta barki e meɗen, o waɗa e men nafoore ko nafata julɓe ɓen. yo Allahu tabaraka wa taala waɗu e men nafoore ko nafata julɓe ɓen. yo Allah on waɗu e men nafoore ko nafata julɓe ɓen. yo Allahu tabaraka wa taala yanyan e nokku woni Jama TV. ɗen tori no Allahu azza wa jalla sekata e bawgal makko e dokkal makko e yurmede makko yaajunde, o yanñana en nokku on. wala noon kañum kadi Allahu tabaraka wa taala hewtina en nokku ken tañnanoki hewtugol kala wonɗo e ndaaro émission on, e ndaaro yeeɗomo on tuma. hiɗen toranimo jaam. yo Allahu tabaraka wa taala waɗan kala julɗo e nokku kala ko o woniri jan e kisal. yo Allahu azza wa jalla dandu en yiingo. yo Allahu on dandu en wowligo sabu makko. yo Allahu on dandir en jangugol jannira sabu goɗɗogo kan. yo Allahu on dandu en kan wowligo hala wona sabu makko. yo Allahu tabaraka wa taala yafana en faljereji ɗi kala wo ko tawi faljere feƴƴi e yewtere meɗen nden. immorde feggagol e ɗengal, ma ɗum faljugol e bindi, ma faljugol no firirte, ɗum no iwri e min. ko waɗi bani adama taga faljey. kala wo noon komi wowliga tawi no feewi, ko noon jangirte, ko noon firirte, ko noon wowlirte. ɗum ɗon no iwri e Allahu tabaraka wa taala, kanko woni ko newni hawritume muɗum. idan noon musidɓe julɓe, ko ɗo woni hawde émission meɗen o. hare yontere hande hiɗen mari invité ɓe ɓandanteɗama ko joɗoranɓe en Saudi Makkatul Mukarram, ko tomɓe woni en e jangande, ko kamɓe Allahu tabaraka wa taala newni hewtoyi ton. kamɓe noon woni ko sewnoyto ɗo ko émission moɗon. si tawi Allahu tabaraka wa taala hino fonti balɗe meɗen ɗen, haray ko yontere hande e lere men wownanden e télé men on wowɗo on woni Jama TV. kala wo ko tawi feƴƴi e muɗum no iwra Allahu tabaraka wa taala. aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بين الأسماء مرموق
يعطاه صدى ينمو ويفور. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات